10 10 15 15 80 yo nana e ma ne so o muso tumi nya enam yare bi o se na se bi ensa bi abegu ne komo kase ye no so etimma na sekeka no o so etimma na Johnson tentem etimi twa ne bra amonamono ebiti wo kra ne mens ne beba nso emaye bo se bo kra ne mens ne beba na se o tia no o tia ne ye se nkofo na ye calendar obi an se ne boso me beso na te o ye badwuma o baji pe no obi won so abo se sa nam yare ne ba nso na ma ne sisi ye ne ya na ma na chika se ne ya etimi nam ne yam te ba obetimi anyinsen so nyinsen a essence ene nam yare ni fiber na aka bonti efiri boso na yekọ na abofra ma yedu na bo se nyinsen na sei ebu won so obetima wo na so wo abofra na na wawu ebu won so obetima wo ya na wase se bi jimi yesi ensuo ba essence emwo ne won ye omu geneti ensuo bi ya na friend se ensuhye no e ba sa yare memo odu na se ensuhye no nyina afru yam na yesi ovulence nkosuo ni ahode na ma odu am nkosuo na infective na otime nyinsen awo edi mi sa oyo oba na so tie na wo sa problem bi a me so emfa nko ba bi afabra na nana see na Krobea e ba saa obosem yare ndidi wo mo a yare ba kwa ehu pa ne se maka se blood group O positive no ene O4 no eye moa ne mo ndidi wo mo ho a yare etum mo ye fibroid ene breast cancer obosem mo ndidi ne ho a obosem se ba moja ne firiba no emma na bidia na aba no funu mu enti obosem obi se jo bia bedam no funu me no funu aye den me de call hospital yakwa operation na yi na enso asaba atwedwa o motuom ama me nsa na be me no funu ahono ama ma chika sere ye me ya me se wa hwe ya ye betwa no funu ato atwene na enso de bia me cancer se okọ ne koyi duane furu no funu ana ye twa no funu to twena ye nya hwe essence duasi wo fikyire ne ye bu duane so a enya hwe enso togu so e besa afefe cancer no wo nipa duam brabaji ye duro nanom ne nko moje ne nkunwa na de saa breast cancer ne ba no ne nyi moje firi nyina e besa wonya no funu kama na mbam so menya bi ayedai anom enkom ye ntwa ne ye twa e besa ba enti mi so wonya breast cancer na de chine nko afabra de bia me ba me ka se honorable maso covid mani fiere chi wa skwa ma me bi ti wo se o US ma hwe de breast cancer me ko me clinic water is on to ma me ne no furu say before and after atweko ehwo etum na de bia me ba me se me de ba na wa hwe bi ana say dia to Facebook ama me timi saw wa wutie me na nua ba nya breast cancer fa nko ba bia fa bra na jabra wodu me sa usu tie me odi ne hepatitis B fabra odi ne diabetes fabra ne kofo me kire na ba so fabra odi ne was say syphilis fabra me wodu ma ne nyina fim yale biara ha wa odi kine nko fibroid hernia abeda hwe mu dan de ko sore na ba me saw yare bia ha wo na medro bia ya de bia me ba man kan wasema me sore medro bia friend was sukuntunu jai some medro me say UK for ja mo je listen say I want ba omutimi na omo yiri mu hia na enam say nuane na omudi nyina yesi chenti omema na ye mre wo so ni bo ani 2 minutes na sabi ne hwaje yo me be ma medro bi na wo gina so a ebi ye 1 na 1 hour ebi ye 30 minutes ebi ye 40 minutes ni nyina ye de me kire wa obeye obenu madu na ko moje no ma kire ba ko no aye me say wo gina so jai ena me ka say me ri tu kwan ko takra na me nya aga bia ni ko hotel bia wo ye kwan so nyana jai ni ye ko room 4 adana me ka say ko jeme me wo so mpa me wie na mpa 9 atu na me da bi me pa room 4 bi me pa ba bia ye ba ma no na me da ho tim ene o pim no na pim no na no so atwi no Abraham wo se na nyama nyina sisi so me say o pese o girlfriend twi mu na won tiem ka say mi wura Abraham ba je memado bi e fe o sukutu enti wa wo do brada wa ba me ma ye mbre wo do bre gobere fan crab talia fan crab me du akire na ma na ba ampe bre gobere fan crab wo se ye pe talia fan crab wo se ye pe be mo wa tintin tam se ye chi na se na mpa de wo se ye po sukutu na se I love you wo sukutu wo sukutu se nyanko awu na se ba je memado bi na wo tim dia apim no nya de e bia na mo yare so men ka se Abraham no wado je number ni 0242 76 48 35 and no abim 0242 76 48 35 and away your WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Masia Bontis you me school junction usi school junction also pe Abraham en kan me woda koman abrewana na niwa na sunyans mo estate brotherhood aso down me so wa mana ne ba bia metimi de do bia mane ama won sa kan ti Fernandes no na hwe Abraham me kira kwai e bia yale bi hanma kan wasma wo de frem ye ni nkomo me da wase ye frem Abraham da se ne se nyame anhia e besa nyame ama e besa ne hia me ne ba laisha ene ba ti laisha me chia me da se yenso ye da se adofo ni ade hie Abraham na ufri asoyeye enawiei wabekere nioma ani so e de akere ye de akai wanamoni a obetuo one papa no behia
ama papa no enso aboa wo aha ye 102.9 aha eye Otec na wiai abapa mo eye biggest online shop ye kasa yi onmota ye chi obekọ phone ne so Google Play Store na App Store do akọ download this app yi abapa mo na wo download this app yi wi a onua se owura mu a ade biara ehia nipa dasani ewo ye ndada setena imu no wonsu benya bi na wato de obe odane no a ne de brew ebo ne nso da fom kama na aboa wo ama bibia nso aye kama de amawo so phone no entumi download the app no kire se enye iPhone ena enye Android phone a gie number na frɛ ye kan de wo pɛ ye bo ne bo nkyerɛ tuaka ne mfa mrɛ eye 059 338 6133 ena 059 339 1848 unya fresh akoma we ya abapa mo fo ye ne beje so ye no bekasa na ya kire nsemu nso de abawo ene onyame wo ho heba afo enso ene de basa heba capsules no aba se wo ye oba wo ye bema na wutie me na wanya yafunu mu hawo ana wo nsabuo mu ye sebe wo ye bema wuduru sini animu a enkoyie mfama wo infections bi na adokro wo ada kokko bi epai na wo ho kire wo ye so cholesterol wo soro pe basa heba capsules ibi na nonom na wononom a ebeboa wo ye wo basa heba ointment ya eno de eyaba taninku sa akwada no nya bisra ema ne ho ye den asabra sram pampers rashes ni ntos ahohye entumi nto akwada no da wo panyini uni padua mu yawo honam kankan osaya agini padua na boso nantemu apropro eni to de bia na ni padua mu hyehyew no ni nyina no basa heba ointment no ebeyi ni nyina afiri ho ama wo nso anu ahoto na ba bi eto nu bia no kwa basa du pei nso benya bi ye number no eye 0244 267725 unya fresh ahoma we ya basafo ye beje so no wakasa na wie na bi enso de na bi go heba mixture ene na bi go heba capsules eye onom na de aba na sa duro yi na se unya bi na se wodo nomo a onua da sani enamu yade a oso ye very stubborn na wabetena oso wabra na sorry enkono unya na bi go heba mixture na wudi nsuo no memene na bi go heba capsules no a watiasi enamu yade bi ti se gonorrhea syphilis candidiasis nomne yade ne beyi ni nyina nipadua mu ya no nsabuo mu enye no ebeyi afiri ho ama nso anyu ahoto wate oba misie ba unique ba ne tena tete ba na bi nu pay ubenya bi frɛ yen wo 0549 999253 unya fresh ahoma we ya woni na bi enso ebebon kobo na akwadwo reko Royal Enterprise fo nso ene de reko heba mixture okurasi ni aduro no eye wonom na de aba sa aduro we na se wunya bi na so no no mo a eboa mani padua ni gina brane I'm telling you ene ye kasa se sisi yade brafo bi na abechewa a woje wo ho enye wonsabuo no atwa koko yade bi haw pressure nie infections nie intimu atwetwe nie ana ba ma waye mrempemu a kona kopere ko heba mixture okurasi ni aduro no nanonom na aduro no eye ebebo apa ba bi etonu bi akwa abenya bi wo Otec femfia ubenya aduro ni bi na wato anom waja akọ na number we you okurasi ni ne number eye 0244 470067 ene Asasu Herbal Center onom ena ede kubi herbal powder no aba edwaso onuada se ne awutie mie emprempren sa abre ya ye kasai se wunya kubi herbal powder ni bia eye memaduro se wo ye bema na se ye ye kasai wa ye mrepa enuoma nkoye wo brepa enuoma nkoye wo mensem da fom bem wo ye ho hwie nyeye onua edura mekanfo ama wo na wie se kona kope bitonom eye kubi herbal powder bema memferi o memfere adekudie nti e ma wuntumi modwuma yie no wenya match fufuro bi na nka se me kononom nioma bi na dabi pede ye natural eye kubi herbal powder no se wo ye bema na wo sakubi herbal powder bi se wo digu nsuo de mu
kubensuo mu ana ukokokura wudie mu na wukanum na se wonom a ubehu se we be memu wati ase ubegina so ama odofo no ono ankasa ne ho ato no woye oba na se be ma ne nkoyie mfa ma no a minu abe betoku bi heba powder bi da fa koma no maka kire o me so oba Otec FM fia ha bra Asem Beba Dabi office wo ba hwe jataba ubenya kubi heba powder bi e de afri ne nkyai na woto na se okoyusu a ebeboa wo afa wokọ Pulsar heba ewo murom ha onu ni KO Methodist Church no main gate no ene di animhwe honso ubenya kubi heba powder ni bi na eno nso wato afa wokọ misty heba enso nkyɛn ewo muromu a kubi heba powder no ubenya bi ato mesi sabigu nsuo di mu sabigu kube nsuom sabigu kokom kanum nanom wawie afei asasu heba center no onomu yade pa wonemu yade ho onomu yade pa wasicire yade ho se wo obi a stroke yade de wato fom a onomu ye tatahwe se wanya cancer onom bete ne te se wanya kidney mu hawi ma anase atata se de kura no a asasu heba center fo be ye wedru omo wotafo 4 miles former station no echi ho omo number ni eje bibi ni e wonti ase afre eye 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 50 5775 unya fresa ahuma we ya yebeje so ye no be kase yebe kire nsemu na yede amawo awiai asem yei eye nini animu de edikan sei owura yi ono so gini claims o se sabe mi betwa medua na manya ntwa me bema mi pieto de enka wanzabo nkyɛn enti on de ompene tom pene no a de wo hia sisi eye ni sika on se ye kan nyina akra no owura ma na amuni den untie ni ye abaya na wono no de wura yi kɔ kremi ma jejeje 200 million wo tua mu 140 million ma no ewura no ma na amuni den untie eye first part eni second part no ye ewura no a ye fra ni aka kire nse owura ni so ohia ni sika yehia na ofia ha enti ene eye part 1 me mama bedwafo nkabi part 2 no eye ewura ne ba na enye ne ba no ono nso ba bekirem ama sebe kwan ye ono nso befa so ode krachi sika beba no ode ama no nyesa ewiase papa anya hwe abone nso nya hwe o papa anya hwe a bone nso nya hwe amanfo bebre akodi dam ewo nkwada bi hunti sebe enya wo ma enkofo bebre bre enya wo ma hwe o ye gisika di free nkofo bebre ho nya wo ma mesra jejefo e wo Ghana ha se nkwada asem oba bi de papa bi bakoto na ye nkwada asem ho ayi a eya amode amhada ni nkan nye ne optional emfama wo no afanu no ye ni nkan nye DNA ansa na aboa wo jeje no amwaka ko ye kan sofu Peter dipa sofu wa test me and was good work nana wasem na wo ka no eya asem na momwa krachi we mani siu abaya no na afa jeje ne kura no mo report no emfama regional attorney general department e was a case we ho sofu Peter nie yate na ni nyina ekoso